Njuma inge kagita kangi gake gakugwatanira na baucho kiri nteto cia weru njuma themwe ketheka mutegerero TV hambirigia nwithiritwe na kimege kithongi onimita gwantinyari kenywa sasa ni jamwe tukwanganiritio tukubona arua kiri nteto cieto Yara tukuthurania kiri nteto cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium Nurturing the world. Yara tukuthurania kiri nteto cia weru urataini Abunge ba Kenya Kwanza kumarutererwa Kirimara na kaunti Mutori kwigika Kindiki etanambere gutunga tata munini Rais 2027 Nurturing. Gavana wa Meru Mutumanto Ithingia kurugure mubango jomweru jwa kuguna arimu ba ECD Meru kienine gya Kinoru. Gavana Njoki na atongire bangi guchemania mathikone jangino wa Profesa Njoka siasa ikigwata Mwanki. Gwataniro ya Cherry Baskuri Ankovo Boys kumenerie karekare muchiari kura mwarimu bakiromba kiotokea mwarimu kuoneka. Ankugwatogeni okairi morinkiri minwe mwananiria wetu wa mathithio tukianjiria nteto cietu abunge ba Kenya Kwanza kumarutererwa Kirimara na kaunti Mutori nibamenere cietu are ODM kumereria matagitike munini Rais Profesa Kithure Kindiki bakera nandi kibante tonjuma muthenya abunge baba nibaigikite Kindiki bakiuga ni muritinguge na niwe kunganira kanyene ka ubu bwejitondi kumbukite nguto kuri naruku katikati ka abunge ba Mount Kenya East na munini Rais Kindiki kiama kia ODM nigichititie kiraba kwenda ni kanya ka munini Rais kiringwataniro yao na UDA kire kithurano twetete. Anthony Kathenya na kurikithia. Bakiali hotelini mwa muji wa Nairobi, abunge na maseneta ba Kirimara na balaba kuwatambaru thirikari ya Kenya Kwanza leo ni beumirithi na kunenkana mukana kira tongore bakiama kia ODM balebe thirito bakimelilia matagiti kia munini wa Rais Kithure Kindiki kulingana na tongore baba munini wa Rais Kithure Kindiki nionanitio tongeria bwega amona gutetheria mutongere wa Ndera William Ruto gwitithi na mbere ndi ya Kenya. From the onset, we affirm our support for Deputy President Kithure Kindiki and reiterate that he is the best man for the job now and even in the future. That's our position which we have proposed to the Kenyans. Kithure Kindiki imutongeria wa Kenya na vile vile ureba kuitanguge na president oteno bateweta bagwatanirete na kinya 2028 Profesa Kithure Kindiki no ke deputy president na kinya mbere Kenyans bakata mbere kumugwata mbaro atongere babakule gebalaba kiama kia ODM kwebani na nyonte ya gitiki kagita kalebere ditete Profesa Kithure Kindiki no akubula gitiki ekethinga tegero utingo gibwae amona kuongera kugati Kindiki ni wakethura le munini wa Rais kithurano ni tuthiete. Our support for President Ruto is unequivocal. We support his re-election bid in the August 2027 presidential race on the United Democratic Alliance ticket with Professor Kithure Kindiki as his running mate ahead of the general elections. We welcome structured and inclusive deliberations with our brothers and sisters from ODM and all other like-minded political comrades and parties. His Excellency the President William Samoei Ruto na munini wawe tawe Deputy President Professor Kithure Kindiki ibeti tembere na kuingia mawirane jao sharia bekire na Kenya yonde ni kuona iba kuthiuruka kunde baado tarari njo nyiriko kaneriko nundu maendeleo jao baringia Kenya yonde urekari.
atongere baba Monogu ni basokeretie nkatho wa Kenya nonto bwa kuona ni wetikio notongere bora isule ya Ruto na munini wa Professor Kithure Kindiki nyume ya kiama kia UD gucinda ithurano bionde binini bila athithikaga muthenyo egoro nao kagita gaka nibogete bakathi na mbere kugwata mbaru mubango wa rais William Ruto wa kureta Kenya bonde thirikari ni gwitukira thirikari ya ngwataniro. The broad-based arrangement established by President William Ruto and the late Prime Minister Raila Odinga, may God rest his soul in eternal peace, has helped stabilize our country and create a conducive environment for accelerated rollout of development projects across the 47 counties. Itobwirite kusupport serikali ya broad-based nyuntu serikali jigwete antu bakuma Kenya yonthe ODM, UDA na other affiliated parties twake Kenya emwe onto tukwenda kwathana nthiguru yetu ni onto nthiguru tena nthiguru engi Kenya ni nthiguru yetu. Kuma muji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Kibana wa Meru mutumanto ithinkia na aruguritie mubango jo mweru jo kuguna arimu ba ECDA kienine gya Kinoru akiaria gavana mutumugite arimu baba nande bagaitithwa nkathe na kinya kuongerwa muchara kenda kwagirithia rera ria ura kuritira ngugi mamburene jaja neja kuchirite siasa mwari nyume unge akioneka kwigika gavana mutuma na kumeneria regani bawe bagi siasa mutuma nonekete kwiringira ndebe akiuga ngugi ria akuritira Meru ikamuchoka gitini 2027 muthuri Muriuki na Chekinyaga. Thirena gavana wa Meru Reverend Mutimanto ithinke no mbite gutwagitimana na rimu bonthe mana serendene kaunti ya Meru na kyo tikingi nikenda kuriguria mubango ja kwagirithia mantu jegi rutingugi bwao irinjire mwe ekinya kubongera muchara. Today my administration has brought honor to our staff. Salaries and statutory deductions are paid on time. Your medical cover is now functional. Not just that, through the implementation of the ECD scheme of service, my administration is fulfilling my promise to you for a better pay. In this financial year, 2025-2026, we have allocated 43,200,000 to implement this scheme of service. In the next financial year, starting July 2026, more budgetary allocation will be committed for the same purpose. Gavana Mutuma kiringira ndebe na kuakeja kuchoka kithiro twitite akethunya kibongera mushara nkuruki Gintokera kenge kabwethia nde thirikari neye mwathanya gimpe ya kanya mwaka yo 2028 ne gucenjia mutara wenu au mutara yo maximum yo muntu ndigiri yo gukinya au yo kwambiriria 57,000 neo mwarimu wa mbere akethera yukumaira mutarene na kwaumbikana no na kiroto kia Meru na nakumenya ukabere Meru kethwa itite bwega antoro koneketa atongire bakithirikari na kina siasa kathumba pakigwata marundu bubu mutumo ntwethingia nwe wiyite kureta revolution ndene ya Meru reka barabange bau awoni ndena inye mwere woni mbiche siasa tokwenda kana ne impact tokwenda gere uturo bwantu ba Meru ukethira ni mutongeria Meru irenda ngai narabonekere omwe nari mbere yenu araba wetikaneria na oni mwaka yo 2027 ngaba nora tukaringira kura imotuma ntwethingia as many of similar opinions say onde muremera ya mera ngukira ngaruta susika mera kanisane na karudilia mera ndio maloi oba waziri wa agriculture wenga wanombere ni hata utadhiri mera kwa utadharia kwa waziri wa agriculture umesaidia mera ane ngabana ria yale ekera policy ya mera your excellence
na ikyo tukuga batue tuticoka nyuma gogo support ya excellency bau bange ibaitie na aria ekethro no ariaza we waziri no ariaza we gavana imbio choketi aza na ekethro inya oni ndari MCA aza lakini naru ingwetegeria kwatho ikare bwaza nonto indaize kwe bange baga succeed ande nya bara bange ibaitie na aria batu totigwaza na turenda gavana ndakaja babwe na ndakaja batwe Muthuri Muriuki wari Juma Muthuri Kangangi. Gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki mubunge wa Tharaka North kwenda giti kia ugavana kaunti-ini Gitonga Murugara amwe na atongire bangi ni bakinyita mathikone ja ng'ina wa musiasa na Muthomi Professor Erastus Njoka ntere chia nkuthika siasa 2027 ichionekete kugwata mwanki wa musiasa akithereria mwanki rutere rureari Martin Mugambi na Chikinya. Kienini kia muchi wa Profesa Mugendi kieri ujuri mutangirikano wa ganara akari ya tongoria ringi chia chabare kanete mathikoni mamwe kuro Juliet Chakathia Njokagi na warari munini wa Vice Chancellor wa University ya Chuka Professor Erastus Njoka Noro kwenda giti kia gavana kaunti ya Tharaka Nithi. Turia kiriro kienini kiriraga rukana gutwike turia gichia cham twethirwo twina thina barabara Njoki agicangwo erikuo. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki yekinyetie kiathoni gikinyuma ya miario yake ya kubi kuga muchuka atibatiri kuona giti kio gavana akagita kana atikiona kuri iria itirecha gwakira uko anogacha kwegua uciendete atia kuri dacia cio kana tongoria kiathoni gikibarakumia Professor Erastus Njoka methoni mangavana Njuki tio turi agutwike tukurejaga chapati ingejieja buge antu machuka tukuba chapati na isioke turi enkima nontu ni onkwegua kuri that ndio mau mutakubali hivyo gutikagite muntu anomugo kerutura bangarwe muge mono nditwa muthurire kani munene sana atwira bo tukarutha wegwe tukenda kuthura mtu tuthure mtu tukwenda itokwereanwa itwabanda buromba ndabuthaira ndabusuna kiathoni gikimubunge wa Tharaka Gitonga Murugara ora wanwa gwikinyetie arageria kuthagathagia kwibendia akionanagia gukabotha kumania na bura kirindi gikugwataga Professor Njoka mbaru. Tharaka Nithi wakisema ni Murugara, I will not leave you behind. Likewise, Professor, if they say it is Professor, do not leave me behind. Kagita kangavana Njuki kwaria rathukia kananda gichuka njuno cia kimero ichi kwegwikanaga chionka gukota igwitaurira akathi gutaurirwa mbere turi bici twagendaga tuona ntana ithite na barabara na biti tukaromantigata twekia miti ni tukona taka twabura ndaka na matukomenya bado matona nithana kabiyo ugacha kuona nchungu ikinia ina mbere ya nduraku nanda nogacha kuona kanyau kathiete guo gichutha kindu ri bara mbere kari kwina riwe kindu ni andikite wila kagita gake Njoka arauria gavana Muthomi Njuki kumugwata mbaru atige kumuchenga nontu gwenwe atamuchengaga indi ninkwenda kumutuma na one message ya kuma kuri Chakathia nibwa nkimwira awe ngimwira lekereriani Erastus wakwa amutongorie Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge gia Chuka Gamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. John Kiremi ure nwe mukariri gite wa ngwataniro ya ciari ba skuru ya Nkobo Boys na ameneretie karikare mu ciari kura mwarimu wa skuru yu nwe Niton Gitari ugite ya ciari ni bagucie bane Bruno Nyomo Bobo akigwa arimo bari no kare bakungana na ko bakaigwa gwa barengo gene na kathite tagarira ngwataniro ciari mo kupet na kinyanat nontu bagucumiria kurungamano mwa wao kagite no kau na chokerete senitakathuri murungi nkatho ni gucie bania Kirimantu akiuga Shadrack Kikunda abatere gwikirwa mpine kenda mwarimu Gitari ona kioto kyawe mutugikare na ripoti ije.
nyuma ya ikarikara mushali wa skuru ya ndaka ya nkubu kujirwa ikirikana na urira munini wa mwarimu munene na muthenya jwego rwatongeria barimu meru gushumire kumenerie karikari na ndinarwa mukarigitu wa ngwataniro ya aciari ya skuru eje John Kirimi kinya wantu ni aciari na meneretie karikari u na kiarimo baskuru ya uwirani ati bakaba gwatambaru na bakethira bakaria tachiari. We strongly distance ourselves as a parents of Nkobo High School. We have always had a very cordial relationship with our teachers, and we always support them in matters of academics, matters of discipline, and the parent who did that did it as an individual, and that is not what happens in our institution. I assure the teachers of Nkobo High School that we are always going to support them. They are safe. That was only one individual who did not even tell us as a parent representatives. Ni mutongeri oroka thite nati na kupeti meru ne kurungamana no mo wao na kinyeta garira seneta Kadhuri Murungi gwitunyanura na mushari uju Chandra Kigekundo ora no obisi yawe na ndi akiuga werubo ashari ni ate mushari uju abadi kwithira gwati na akinyithwa nkongorone chekoti kenda mwarimu akethira kiona Kyoto. And we are expecting that soon one parent by the name Chandra Gekunda will be arrested and arraigned in court so that Gitari gets his justice. I also would wish to thank our Senator for Meru, Honorable Kadhuri Murungi, for distancing himself from that incident and for relieving his employees so that justice can be sought for our teacher. Mudiene mataroja Kirimi kire aciari ni jaja. Whenever issues of discipline, matters of discipline arise, if you are contacted by the teacher, please cooperate, because discipline process, when it comes to matters of suspension, the parent is always involved. Let them cooperate. And we expect, moving forward, not to have such an incident in our institution. Keripotrandi tosheweru Juma reakwari etwa ni mutuge kare. Mwandiki munene wa KUPPET Meru Karute Nchebere ugite nibo ibanganite bobwega nontu boithurano bia ontuko ya rojo arwirite mwanya mwanyare wa Karute uro kwenda gucoka gitine kiu kiawe nibethirite bari campaign ine kenda kurungamira arimu bau nyuma ya kanya kao kurika tongere baberu bakamenyeka rojo nyuma ya kura kuringwa na njira ya witho niyo secret ballot muthurumurioki na chotariria. Kiama kia KUPPET nene kaunti Meru ikirigiri kuthwa githurano ojo ni matongire barabara itene kuthwa batongere kwa miaka 5 kuningana mwandiki munene wa kiama kia KUPPET niwe Karute Nchebere augite bena wirigoro bunene ati githurano giki kigethwa kina uma na thiri na ndre executive secretary wao inkori arimo baumire kwa wingi to exercise our democratic rights na I want to assure all the teachers that we have taken the necessary steps to ensure idurano bietu bigeta bwega kuina amani. Idurano bietu bikethira biena thiri. Let the best candidate win. Na turenda kuwa nonto Jumamosi nie kethira is the last day ya KUPPET kuthi the elections. Bikethira be the most peaceful. No, all the other counties, around 41 of them, will have done their elections, and that day, together, to only 6 counties give the elections. The ready teachers and alimu bonde ba Meru County, de boromba tumere ikwa winge, ikwethirwa security esasa wa buru, wageta mtoko makiorega kumera, no rega kuja kuringa kura,
mutongerio gatarirwa akiwa Martha George akiama ni gutigira mwarimu wothe akwithwa kiwa kioto kiawe kira gipeterie undu bara bonete nyaba gitonyera kichanga chakira kionekere na mwarimu munini wachukuru Nkobo Boys wakiundu bobo utiburi kuthobika rika kigita kaka no mwanka itagerere kiwatho lithorekijo kwa. We are going to take immediate legal action against him over the assault that happened to our teacher, and therefore this is a matter that we are taking very seriously by parents coming and assaulting the teachers, because teachers are doing their work, and therefore we cannot accept anybody to come and threaten or assault our teachers. Thank you very much. And the Nkobo fraternity and the teachers of Meru, we stand behind Nkobo, and we thank you teachers, we thank you the society. Some parents have come out to condemn that heinous act. We as ready teachers, we need action. We need action and an immediate action. Kupet power. Muthuri Muriuki, Mweru Juma, Mutiri Kangangi. Pega sana Muthuri Muriuki, bwega kirigwo mutegeri tanambira kurumira ntuso chitu twachokera ni uge bwa kariba thiruga itigembe South Baraba guteta iguru ria barabara. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Nandera ino Mabati nini kitamaguri obwega ara gauge 30 mat ekwendwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita, na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino Mabati, do it best on top. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kanano kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia. Nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything.
Sit tight. Inaori tagainya ya ontuko ugogo kuri kimwiri ugogo chancha muroturone na kinyago kuthongomire rojo rwaku. Lisha Milk nirionka iriarina inya, iriariri theru, erigu kuongera inya, na ririthondekero oaja tumero. Miundene yetu minuru ya miru, mwanka metheni ya gwakunja. Lisha Milk nirionka iriarina inya, na riria omba gwetekia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya yetu sako na arua ugure shares na wikage muthido jwaku kenda wonaga maketha urakubatere. Nyontu bwanteto nkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turarore akwena gwe. Yetu sako, your success, our pride. Kanisa ya Methodist Miathene Synod Bishop amwena Kristo Bonthe iba kubugwa togeni kirimambura jama ketha ja kuthirikiria resource center ya Synod yu ntuko ya kiumieji mtariki ya mocha mweri jwa 3 jarajaga karika kienine gya kanisa yu kwa mbere thithano cha muthenya. Mugeni wa giteo ni nkathe ya Rais Her Excellency Mama Rachel Ruto EGH kenda kugwata mbaru maketha jaja no utumengero yaku kire pay bill number 247247 account number irene 0140292329 nyontu bwanteto nkuruki aranira na Ken Mweti urane mukaririgete wa development kiri 0722376729 mwathani akutharime ukibanga gutugwata mbaru. Itarira kajira gaku karia wikumaeria nibwa gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jarajetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukone jarujo. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Kibanda na nyumbani anywhere. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Pagigwetana mbere ya kurumira ntiso indi kuminze na kuminzuria atema nthi untu akariba kuria thirikari gukurukira mubunge John Paul Mwirigi akwari kubakuneka metho kana imbura igita riu yeteri irikikura kana ni jingi yeteri batwe turiana akariba bathiru gaiti we express muthuro yetu yu munene sana barabara yu contractor na arari barabareni na barabara yu yaomba kurungama turi ao tukiura cia kiuria atiri kethira mbura wera no yo yeterie kia kana mbura era twerairwo ni ye mweri jwena contract eterete menyamaru iri mingi iri gukurukirwa ni akari barabara-ini cia thirugaiti tuku ikumi cia wirane bwa mubunge John Paul Mwirigi akaribariwa ni ikinyite muthia nacio ciao 14 asikuringa oti untu maandamano ya manene ya kwenenia kiumia kijite maandamano batumite ntumwa ya kuimbirwa ni aturi bao bakanuni tukabwithia maandamano na raundi iyi tukabwithia maandamano yatana kuonekana the mother of all demonstrations
kwa winya antu banthero na itukumenya bena barabara mbaya zaidi antu bakaboito kinyapo nobo batura usumburwa na kore kwa antu beto itubwira bociumirie kaundi tuirende batu antu bathiru kuthetera barabara yetu na thirikari bakia kubanga abeto tunanga mbono tura tiangasi batu tuirende antu bathiru kuthirwa mantu yonthe lakini tuone haki cietu na tibu antu betu watue karua ri 2027 yakinya tuya kurombwa ni okura tutibwithiritue barabara eu uti MP wa kinya wetu ateka uturomba kura nebu antu betu uti seneta uti ngavana na kinya raisi tutimwitikirie kinya thiruga itino ntuna tukayirie na akiya neye barabara ya thiruga iti yambite wikirwa lami yeta na maendeleo yangi. Dennis Mugendi, Weru TV, Athiruga iti Yembe South, County ya Meru. Nkirotebiriri uria wiriga kubutwa kanyene kamukaririgiti wa warehouse receipt system aruga kanya kau kabutiga siasa cia mpatho ni untu muntu wonthe ari na haki gikatiba kurita maoni jao ate kumakua. Ware mukaririgiti wa warehouse receipt system Kirotebiriri ni ariritie tagari aria Rais Ruto kuthura Meru gutongoria ndwangi cia urimi akiuga ni thugani aria umeni untu Meru ni guntu kwa urimi. Biriri ni atariritie mantu kathumba maria arambiritie ari mukaririgiti wa warehouse receipt system mbere ya kweberwa gitine. Meru batu economy yetu ni ya urimi kwa urira twari na minister wa agriculture twabwito acokerwa minister wa agriculture kwetha i chairman wa warehouse receipt system twachokerwe chairman wa warehouse receipt system nontu indira ndi kwambiriria mantu yamwe indira itu kwambiria gutrain arimi itura itu kwambiria trainers of trainers abara bageto train arimi itura itu ku pre-inspect warehouse tatigwa Tandeguru no mwanka twithe tuna tolerance ibo tukua kumeguru mwanka nthi woni nyabira bya tumiro mbutwa ni intolerance ikwethira ati bari uga inko associate na dissidents ndeko mekwetha we mumero kwe dissident mumero woni kura cha mero ngochwa na kwa unke akwetha ingo associate na mtu nage wita dissident ndeko ele iku ate ku ari umwe wa rwirigite bagite kya mubunge wa Mwekoroni akiariritia kimenerio tongoria wa mubunge wa Reu Karambuka Ilemia gitekia mbunge wa Mwekoro twekara tukiuga igitekia affirmative action turenda Mwekoro akarira tamu imwe akebaiba in any case yonto ya ura wari ku mbere ekuromba 2017 Ameru iba murere nonto bawire batatosheka ibora rutire ngoi ongeya atwika aithwa gavana kawira Mwangaza onge aikuthai na indawire ringi ndauga okay akwitha gakuruta ngwenja muno nyantingirwa ma lakini onara ndire tanto bari batimuona batimuika kwa no yakawenya kwetha butio mbona ngwichi yako ibochiona na anto nabo bari oti ngwitu kuona ende kwetha ari insist akawa babu butio mbona lakini na bukenda mbona oneni ngwichi yakwa nabo bari oti ngwikuritwari atatu atethania. Caleb Mutembei, Weru TV. Maabisa ba ugima Meru kirirwa ngiro chiari batongeretwe ni Susan Kimathi ataramu bakurwa na murimo jwa kansa na mukingo baugite krobarito na kinyana bani ne bare abakugie ubatetaga gucho tungatabo gemani barombete akari kurungagira ituo bya ugima kenda kuthimo murimo jwa kansa kurigira gutamba kwa murimo juju Nicholas Chabari na ripoti ije. Teenagers beno gwatibo bwingi na mimba ite kwendeka kuringana na madagitari baba ena utaramu manto ni megie uciari wa mwena kinyamanto megie mirimo erethite na mbere na gutabarikia akaunti ya Meru bariuga anto baingi muno ekurorigita aria baena anda batithi ya kliniki na no gwati ibonene na muno kinya kiri ana abanini ibaraba kwithirwa baena mimba banini. It is a challenge twina yo Meru County ekurbeto bagia mimba batekweja clinic na ikyo tugira twarie ntuko ya narua to ba insistere kliniki kweja kliniki orio morito ne immediately after conception wamenya umweri jwa mbere tafadhali eja ni onto wagerete kweja mieri 8 wena mimba
kana ethera no kumenya ukagia mimba nkinya next month no weje nkinya naru akenda tumba gwetania na ugwe safari iyo ya conception na kenda uge conceive twethera kwina ndawa twejanaga kwina ithimi tuthithagia kenda mwana uri agitonya mwiri etherie iguntu guku thongi agutonya ana baba bakugia mimba batuika bateja clinic ana baba tutamenya thina ire ire miri yao kwa bakija guciara barija guciara twana batikumenya uria tukari tutathithia ni prevention Meru County na mirimo yetu gwita Beos mono na kaingi na le crept gwatuka guntu kuna no tubatejire cibitari tumba kubamenyera so kwena gwati bubwinge na ana baba bakugia mimba bakiweta ati kaunti ya Meru ni rumiritwe ni mogwati manene ma mirimo irio mirimo ya kansa mirimo kinya ya akugwatithania umurimo gwa mukingo ekuru baba ingi beto ibaguciarira nja home deliveries na eu etetekeretwe nkinya Ministry of Health etetekeretie mwekuru guciarira nja ni onto bwa mogwati jaria omba kugwata agiciara nja na nkinya mwana uria aciarire mogwati jaria ethira exposed kire ekuru baraba ciaraga ke cibitari cietu ekuru igana ana ekuru 17 bakugia bakagia virusi bibi na iu necio estimate ira twe ine national kwa ne gukari lakini kire barabejaga cibitari batikugwamba kugwatithia na bao murimo jojo 60 to 80% kire patient bara twina bo bariya kuchwa unduma kana uchwa utethio bambito kinyara twita stage 3 na stage 4 na kinya mandaktari togeria kubatethia na njira imwe kana irengi kwa twika ibeyire bachereri na tukalusi baba ingi bo na nkiwa o mwaka itugwitha twina patient baberu cancer patient baberu kuma mana thatu mwaka mana yana ara cancer center na 90% raba umite county yetu ya Meru Kumegebe North Pitan Class Chabari Abisa munene wa bondi ya kwendia Nchobi Meru gitonga kubu na ejanite mukana jo munene kirehendia Nchobi Meru barabate kuthingatira mawatho ugite bamwe ba biashara babani bakunyagia Nchobi utuko ontu barani gitatina watho nkuruki norotete bamwe ba maabisa ba thirikari nene akiwa ni baba gwitikire wendie bwa Nchobi ndege ni watho Muthuri Muriuki na Chekinya Abisa munene wa bondi kumenyera wendia na utumiri Nchobi ndene kaunti Meru na wakubu na chimrete na kuwa kampuni iria na ndobraba license kunyagia Nchobi ndene kaunti Meru ibakuthithio uju mathajira tatibaterie ntobra kuwa bagwatikana baketha bakijukirwa matagari ya kiwatho seria you and distributors license na beta boleli baraba ina license kana benda boleli Meru County Alcoholic Drinks Control Act 2016 you and distribution of alcoholic drinks sibat ko distributor from da yire cia rukire mwanka thaa 10 na yire cia ogoro ndi bagwoni ndibere muntu ratuka watake distributing Nchobi beyond 6 regardless ethira ina license kana atina yo sheria ikathia ta mukondo ywayo wethera wina license to amiri book wethera tina license to akuthitanga ku distribute Nchobi kenyume ya sheria na tukumbani kuleta Nchobi ku Meru na tutiku license tukum blacklist the reason ukona muntu ukureta kintu beyond mathayara yatikire tutikintu kikiya na ibe this is the reason why ukona tombeta kutwanyire kuwata ringi kairi Nchobi indi second generation likerete kwendwa ni watho na iri siniki utuku Nguruki akiba kagita kaka ibathirunkite kimbachilo nene kaunti ya Meru abetho bagitegera gituminandi akwenda cionthe ciethwe cina license kingi na kyo indi no to 14 days since kuma antu wanda ba with inspection to witikira ko muntu tethire 14 days I expect muntu wethe tha yethire to arite liquor license yawe tafadhali ngobosi nte kwenda ni to yo kwarusana kwenda turitangwe ipo boya na thandile antora no bawita ku incite members of community wona bweta mbia ki mtu fulani no ntatu wetha baina business rivalry nende ukanje kwandika memorandum se funga hapa funga pale we are not scaring away investors we are encouraging investors in Meru na muthiene ethwa akirutira mabisa bakithirikari barakuiba kagwatanira nende Nchobi ndege na watho untu bria kuga bo batitho bagitikiria kimachibu na ACCs tafadhali ibura chokeria ringi bukwanjiri kuchokia mutindo yora wita ringi kuyukia tips na araura antu pambana na illicit brew kuri kintu kira choka kikarita marwa especially kisaindi siegembe kitimau kiberetia tusiaziwe sisi peke yake tiba watu yake antu balikuwa mbondi kwanza illicit brew kwanza belong to the national administration
machibo yo abatu kuthakiro ya illicit mburi machanga nini but we also pwede katugwata no tutire muntu county government no ti muntu national government. Muthuri Muriuki wari Njuma mutithio Kangangi. Nyingi cia skuru cia mwingi tena umbani ba kuthomithia mathomo ja STEM kiria arito ba grade 10 nontu ba kwithirwa batina mathagajara ja kwendeka jaria maukuja kuthoma ontu bubu ni buringithitie na baba ingi nontu baba ingi baritwa batikumba kumenya ntere iria bena umbani bune ne gikithomo amwe na bu arito ba skuru imwe county ne Embu ni boneta munyakanyu me Senator Munyi Mundigi kweja na utethio bo mauku skuru ya rwa kugunika iri Kirigi secondary Rita Mwaniki na Chotari. Sukuru nyingi cia mwingi itire na indo iria irendekana ciarutwo kugwata mathomo ma wega. Ino ni rungu rwa mathomo ma CBC maria maravatara arutwo engi gukorwa makithoma maundu maria marekika muturirere niguo makagia mieke ya mawira. Na computer ino ni igututethia muno tondu kirathi kia grade 10 ni kirenderwa gukorwa gikithoma computer science pathway kana subject iria mwe marathoma nwerenda gwikwa. Nikio Senator wa kaunti ya Embu Alexander Mundigi akoretwo akivesa na computer kuri masukuru ngurani maria mari na vata makiria ya wari ukuve ari Kirigi secondary. Kirigi oka ningo twengivesa na computer masukurure na mbesi yakwa cia allowance taru ni muvesa nu na vesa na Kirigi na vesa na simpio ya uko na kuo erieno na nimbesa nitenginya kurito akindi secondary school na nwangu thina mbere kuvesa na taruta ki 13 ningathi kirima secondary school nigetha mbesa na computer na tiskuru mwengava ino cia secondary na varia arathi na mbere kuria andu a wendi mwega gukorwa magitetheria masukuru mama niguo ciana cionthe ivote kugwata mathomo maria magirire. Bodi ngi request twanginyo kuona mbesa ya mirandi nyi tutawira na allowance yakwa tanu agwataka musara kandi ngithi mundu ngi mubya kayimukania kenengera kana allowance na thienja ngioka ngura computer ugu niguo mbekaga ugu ngoria andu ma wendi mwega anevukuri ngaira agwatire guoko kuria kuvesanaga ni kurathimikaga koguo twanura maundu mengi ana kayimukania na magithi magicanga koguo uria ningi request ni thinu Embu County tunenda kuthithia kucenjia economy ya Embu County ngia masukurure ni andu monte metikire gutethia ngia masukuru. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Antona njira indiku inge na njira inkinyaniru nona chiari ngatha ithatu na nusu iwaga nontu bakona kanyo kairi ruro kugwatana about nyuma kaitagate kuraja kire mubango jwa Njuma Sako mitagwatinya ari Kenya mwere nkire mino mwananiro ya toma thithio nyuma kaitagate kuraja ni mwe kwa mwe kuma jwa Reggae Mania Extra.